Goeiemôre, good morning. Ja, die dag kan nie begin sonder Pieter se lied in die hat nie. Dit is dou voor dag en ons is reg om julle met nuwe geselskap en nuwe kennis die dag in te stuur. Inderdaad, Raza, vandag gesels ons onder andere met Liesel van der Merwe van Intiem oor huwelike en intimiteit. Christo de Wit van Luno kom gesels oor die nuwe Zaro digitale geleentheid. Rapid wys vir ons Valentynsdag verpakking. Nick en Marcel van Donkey Long Tong kom kuier. En dan is Dr. Njabulo Nkosi ook hier om 'n bietjie meer oor manlikheid en leierskap in sy nuwe boek te gesels. Rigaan Bressou gaan sorg vir musiek en hy kom sy nuwe enkelsnit deel, Al kom die reën. So ietsie vir ieder en elk vanmôre hier op Goeiemôre, good morning. Ja, elke oggend toe jy nou daai lees Al kom die reën, toe dink ek AI kom die reën. Ja, Dit lyk so. alles is AI. And that's exactly what my next story is about. Have you ever been led astray by AI, Pieter? Ek dink nie ek het al AI so op die proef gestel om dit Ja. sulke inligting of iets te Ja. kry nie. So nee. Ek dink soms op sosiale media, as mense video's maak, jy moet net so 2 of 3 keer kyk Dalk voor het jy ek dit deel daarop. of voor jy dit, want hulle kan nou allerhande goed doen met die deepfakes en die gesigte en die stem en die woorde wat uit jou mond uitkom. Dit is eintlik nogal reg scary. Baie. Hier is nog 'n AI storie wat regtig, it's almost unbelievable. A small rural town in Tasmania has been caught up in a very modern mix-up after artificial intelligence invented a tourist attraction and convinced people to travel thousands of kilometers to see it. The town of Wildborough, about 110 kilometers from Launceston, recently saw a strange surge in visitors, all asking about the so-called Wildborough Hot Springs, a tranquil haven and peaceful escape promoted online. One problem, the hot springs don't exist. The attraction appeared in a blog post on Tasmania Tours, an Australian travel website that had started using AI to publish content more quickly. So while posts were usually checked by humans, this one slipped through and AI had simply made up the attraction. The article was later deleted, but not before travelers became excited enough to make the trip. Local business owner Kirsty Probert, who runs the Wildborough Hotel, said she was baffled when people started phoning and showing up asking for directions to the famous hot springs. The company behind the website says the backlash has been devastating. Owner Scott Hennessy told ABC News that the online criticism and damage to their reputation was soul-destroying, adding that AI was only introduced to keep up with larger competitors. Experts say this incident is a warning sign. As more travelers rely on AI to discover destinations and plan their trips, AI hallucinations, where systems confidently invent false information, are likely to cause more confusion, disappointment, and costly mistakes. Ai. 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 Ek kry dit nogal jammer, Baie. want die rede vir die gebruik van AI, soos wat hulle sê, is om met hulle groter kompeteerders te Natuurlijk. kan bybly, and then this just kind of slipped through the cracks. En hoe gaan jy nou rural Australia nie? Australië is reeds so groot. Nou gaan jy na 'n plek wat 110 km buite 'n klein dorpie is om iets te gaan sien wat nie bestaan nie. En as jy daar kom, is die teleurstelling so groot. Ja. Man, as ek net daai ouens is, dan sal ek nou een of ander springkreë uit of nou maar 'n hot tub of 'n ding bou. Maar heen, kan jy nou dink wat 'n teleurstelling dit was vir daai mense. Maar snaaks genoeg, ek is baie verbaas oor hoe mense dan nou staat maak op AI, op KI om 'n trip te beplan of vir dit of vir dat. Ek dink ook so, ek dink ons kry soveel inligting van die internet af, nê? En KI is nou so voor in almal se gedagtes, nê? Mens gaan net AI, maar ek sou nie dit doen nie. Ek dink you gotta get information from real people. So ek is nog 'n kykie Google reviews, ek kyk op TripAdvisor. Of ek bel ook iemand en sê, was jy al daar? En sê, hoe was dit, you know? Like jy kan nie net laat dit die AI vir jou sê, Glad okay, nie. jy moet soontoe gaan, jy moet en hierdie plek bestaan nie. You can take nothing at face value. That's what I think this comes down to. Waarmee daai ouens toe nou sit is weliswaar 'n vlieg in hulle sop.
En dit is waaroor ek nou met jou wil gesels. Voel jy dat daar 'n bietjie meer vliee is? En muskiete en so aan, daar in die Johannesburg omgewing. Selfs hier in Pretoria, moet ek vir jou sê, het vir my begin voel, waar kom alles vandaan? Nee, Pieter, dit voel nie so nie. Dit is so. They are the bane of my existence. Want net soos wat jy een klap, dan is daar twee wat nog bykom. En dan is daar nog. En dat is, it just feels like it's a plague this year. Kyk, my vroukie lyk soos 'n karatiekie dame, sy het sommer 2 vleerplakke en hulle almal moet net vrek. Manne ja, jy is nie alleen nie, inwoners en sake-eienaars reg oor die stad kla oor swerms vliee in huise, restaurante en openbare ruimtes. En kenners sê die oorsaak is 'n kombinasie van warm, nat weer en swak afvalbestuur. Volgens Dr. Nina Perry, 'n spesialis in vlee en afvalbiokonversie, sien Johannesburg veral 'n toename in 2 spesies, die huisvlieg en die groen bottelvlieg. Albei floreer natuurlik in warm, vogtige en vuil omgewings. Vlee broei waar daar kos wat oop is, jy weet, hulle doen daar waar die dreine oop is. Ja. Dieremis, swak bestuurde vullis is en dis maar alles waar hulle nou broei. En in warm toestande kan dit so min as 3 tot 4 dae neem vir 'n vliegeier om in 'n nuwe vlieg te verander. So vinnig, né? Net 'n halwe teelepel organiese afval. Hoe warmer dit is, hoe vinniger vermeerder hulle en dis hoekom somer die piekseisoen is, met Maart gewoonlik die ergste maand. Alhoewel vlee bakteria kan oordra, sê Perry, hulle is meer irriterend as gevaarlik. I agree. Tog bly dit 'n groot probleem veral waar kos voorberei en bedien word. Op staatsvlak sê kenners beter vullisverwydering, die toemaak van oopdreine en die herstel van rioolhekke rioollekke kan 'n groot verskil maak. Wonder wat se hek gaan ek kry by daai lek. By die huis help dit om oorskietkos in ligdigte sakkies te verseël, kombuise skoon te hou, skottelgoed vinnig te was en troeteldierafval daagliks te verwyder. Hoor jy, dit is 'n absolute pandemie en dit is met water, warmte en vuil goed. Dit is vir my hierdie jaar erger as wat dit ooit was. En ek weet ons sê dit seker elke jaar. Altyd. Ek het dit seker in 2025 ooit gesê en 2024. But I don't know why there are so many of them every year. You've answered and said it's bad waste management and maybe sewage or drains that are leaking, but it is an absolute nightmare. Ja, voel net erger. Dit is net vir my, maar dan, soos ek dink nou, jy het nou gesê dat die vullis wat nie verwyder word nie, nê. Ons het gister, ons vullis word op 'n maandag verwyder, en gister op ons gemeenskaps WhatsApp groepie, toe stuur iemand, hulle het hierdie 2 strate heeltemal gemis. So I can get it, I can totally understand that the waste management is not being done as it should be, and that is making more flies, en hulle is irriterend. Ja, soos 'n muskiet. Daar's die pleer nie. Ja. Manne ja, ons sal by die vlee wegbly vir nou. Gaan hy bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder en baie welkom as jy nou eers aangesluit het. Dis saam met my Ros en die goeiemôre Good Morning span. Hallo daar. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los skuld agter met Afriskuld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
van wildritte tot staproetes. Daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Kyk jy altyd die Olimpiese spele of die Winter Olimpiese spele wanneer hulle gebeur? Sukkel jy so 'n bietjie hierdie jaar om in te skakel? Wel, Suid-Afrikaanse sportliefhebbers is behoorlik in die koue gelaat met die afskop van die 2026 Winterspele in Italië, want daar is geen plaaslike TV-dekking nie. Die STV se Supersport het bevestig dat hulle geen regstreekse dekking of hoogtepunte van die winterspele sal uitsaai nie. Die SABC sal dit ook nie wys nie. Volgens die Internasionale Olimpiese Komitee se webwerf is daar tans geen amptelike Suid-Afrikaanse uitsaai reghouer nie, met die status wat steeds as TBC aangedui word. Dit het woede en ongeloof ontketen, veral omdat Suid-Afrika vanjaar sy grootste winterspele span nog stuur. Vir die eerste keer neem 5 Suid-Afrikaanse atlete oor 4 verskillende wintersporte deel, naamlik alpynse ski, Lara Marktale en die 17-jarige Thomas Weir, landloopski, Matt Smith, wat onlangs op Goeiemôre Good Morning was, vryslagski, Malika Malherbe en skeleton, Nicole Burger, die eerste Suid-Afrikaanse vrou ooit wat in die sport kwalifiseer. Geen van die 5 het al voorheen aan 'n winterspele deelgeneem nie. Een van die groot plaaslike stories is Lara Markthaler wat haar 19de verjaarsdag vier op dieselfde dag wat sy in die reuse slalom meeding op die 15de Februarie. So dit is Sondag, dag na Valentynsdag. Sy het ook vir die slalom gekwalifiseer en is een van die jongste deelnemers in die veld. Maar terug hier by die huis kan Suid-Afrikaners nie hulle atlete sien meeding nie. So dis nogal 'n storie, nie? Pieter, ek weet nie wat om hieroor te sê nie. So ja, ek kan nou nie sien hulle meer nie. Wat dink jy is die opsies? Ek weet nie, roof kyk iewers. ons sê nie dit is reg nie, Nee. maar dit is wat mense gaan begin doen. Wel, alhoewel onwettige stroomdienste en sogenaamde pirate IPTV dalk aanloklik klink, waarsku kenners sterk daarteen. Die platforms is dikwels deel van groter misdaadnetwerke en hou ernstige sekuriteits- en bedroggevare in. Daar is egter wettige alternatiewe. Sekere internasionale uitsaaiers bied gratis regstreekse strome in hulle eie lande aan, onder andere die BBC in die Verenigde Koninkryk en CBC in Kanada. Suid-Afrikaners kan toegang kry deur betroubare VPN-dienste te gebruik om geografiese beperkings te omseil. VPN-intekeninge kos egter geld en stroomgehalte kan wissel. Die maklikste opsie vir almal, natuurlik die Olimpiese spele se YouTube-kanaal. Regstreekse strome word daar aangebied waar, veral ook in die lande soos Suid-Afrika, waar
uit sy regte toe nou nie verkoop is nie. YouTube werk op slim TV, selfone en mediabokse wat dit die mees toeganklike opsie maak. Die Olimpiese Spele se hoofwerf bied ook regstreekse video aan, maar baie Suid-Afrikaanse gebruikers kry tans 'n boodskap wat sê, hierdie video is nie in jou streek beskikbaar nie. Baie vra hoe wintersport ooit kan groei in Suid-Afrika as daar geen sigbaarheid is nie, veral in 'n jaar waar ons geskiedenis maak met die meeste inskrywings nog. Dink jouself nou in, jy's een van daai 5 atlete. Hulle is so jonk, 17, 19, baie van hulle is, almal van hulle, dit is Ja. hulle eerste Olimpiese Spele in sporte wat ons nie eers hier in hierdie land regtig kan oefen Nog nie, and meer. they've qualified. Ja. But now we can't watch them. Dit Dis is soos die baie Springbokke. hartseer. Imagine, ons kan nie die Springbok wêreldbeker kyk nie, Ja. because, dit is die Springbok wêreldbeker, want ons gee hom net nooit terug nie. Maar we can't watch them playing in a World Cup because nobody bought the rights. Dit sal mal wees in Suid-Afrika. Absoluut. Maar meer en nog, dink net wat se uitdaging het vir hulle was om enigstens borge of iets te probeer kry, net om die las vir hulle ligter te maak aan daai kant. Die borge, ja, ek meen jy kon nie vir hulle sê daar is uitsyregte of niks nie. So wat het jy gedoen? Alles privaat Presies. of aan die staat se deur gaan klop. Yeah, and the other thing about these sports is these winter sports are so expensive to train because you've got to go somewhere where there is snow. You need all of that gear. So you're spending time in Europe where it's so expensive as a South African anyway. Ja. Nou het jy nie eers die ondersteuning van jou land nie. Weet jy wat? Ek gaan kyk vandag. I'm endeavoring to do this and I must remember. I'm going to look when these people are performing. Ons weet nou Lara is Sondag op. Ja. Maar wanneer die ander op is en dan gaan ek 'n plan maak om dit te kyk. Ek gaan dieselfde doen en ek wou nou nogal gesê het, ek hoop hulle het iemand wat hulle sosiale media dekking vir hulle baie nice kan doen. Wat hulle bietjie volg daardeur. Amper soos 'n dokumentêre styl van volg ons net juis nou omdat ons in Suid-Afrika nie so kan sien, maar ons sal op die sosiale media hopelik ietsie kan vang. Ja, but it looks like that's the only way we'll be able to watch it. My absolute doodskusse spykers daai boodskapie. This video has not Ja. been made available in your country. I'm just like, it's YouTube. Hoorie It's maar- international. Dis so weird nie, nou dat jy dit noem. Toe ons byvoorbeeld in Amerika was, het ek gegaan, dan wil ek nou vir mense dalk 'n musiekvideo van my of so wys. Weet jy dat daar van my musiekvideo's ook was wat hulle gesê het not available in Ja. our country. Dan dink ek maar daar's niks weird oor hierdie musiekvideo of iets, die manne ja. En wat is die punt om jou goed op 'n internasionale Ja, platform te deel? Maar dan kan mense in sekere streke dit nie sien nie. I hate that. Ja, dis terrible. Hoor jy so maar gepraat van die winterspele, van watter sportsoorte of jy het nou 'n paar genoem wat ek nie eers geweet het bestaan nie. Ek ken glad nie die winterspele nie. Al wat ek weet is daai een wat hulle maar so lank afskie en dan hou hulle lywe so lank. Ja. Oei, ek weet nie wat noem jy dit nie. Hoe maklik? I wanna fly. Dis my nogal oulik, die slalom weet ek, wat vinnig is. Ja, ek hou ook van die ijskaats. Ijskaats. The figure skating is just beautiful En to die me. bobsled. De bobsled, daar moet nou iets gebeur met die bobsled team in Amerika. Dalk moet ons môre daaroor gesels. Ja, ek dink ons moet môre daaroor gesels. Maar ja, hopelik kan jy iewers daarna kyk en dit beloer. Vir nou bly ingeskakel. Dis Februarie en ons gesels oor huwelike en liefde net hierna. Moenie weggaan nie, kry vir jou nog 'n koppie koffie en kuier saam met ons by Goeiemôre Good Morning. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Wat begin het as 'n gedrukte tydskrif het vandag gegroei tot 'n invloedryke digitale platform wat paartjies reg oor Suid-Afrika help om doelbewus aan hulle huwelike te bou. Liesel van der Merwe, redakteur van Intiem, wat al sedert 2006 eerlike gesprekke oor die huwelik, gesinslewe en geloof gesels, vandag saam met ons. Liesel, dis so lekker om jou op Goeiemôre, Good Morning te hê. Dit is heerlik om hier te wees vanoggend. Liesel, Intiem het in 2006 ontstaan, toe mense nog baie skugter was om oor die huwelik te praat. Hoe het jy die groei in die afgelope 20 jaar ervaar? Ja, dit is ongelooflik om te sien hoe ons gegaan het vanaf 'n plek van, joh, daar's sekere goed wat maklik is om oor te praat, en sekere goed wat moeilik is. En daar's sekere goed wat mense dink, jy moet van self kan doen, jy moet van self kan kommunikeer, jy moet van self 'n goeie huwelik hê. En dan in hierdie 20 jaar het Intiem net soos hierdie vriendinne geword met wat jy oor enigiets kan praat sonder om skaam te wees. Hoekom dink jy was gesprekke soos daardie toe en selfs nou so nodig? Dis nodig, nee, want niks in ons lewens gebeur van self nie. As jy aan die Winter Olympics deelneem, moet jy vir baie lank oefen. As jy in 'n loopbaan is, moet jy leer hoe om dit te doen. En ons dink baie keer in 'n verhouding, kom dit maklik, dit kom van self, hierdie dinge moet net loop so stroop. En dit werk nie so nie. Enige ding wat ons verleng moet groei, moet ons intentioneel in bybelê. En ons weet nie altyd hoe nie, en dis wat Intiem doen. Intiem kom net en sê, kom staan langs jou en sê, hoorie, kom ons leer hierdie doen, dit gaan so groot verskil maak. Wat is een klein praktiese ding wat 'n paartjie vandag kan doen om hulle huwelik te versterk? Ja, dis 'n lekker vraag. Ek dink vandag 'n 5 minute plan. Ons het 'n bietjie gepraat oor Valentynsdag en Valentynsdag is mos hierdie ding soos, okay, nou wat doen ons nou hierdie jaar? Wat is nou gaan geniet? So hier's vir jou 5 minute plan. Die eerste minuut net mekaar vashou, soos in 'n lekker druk. 60 sekondes, sit die horlosie aan, hou mekaar net vas. En dan vir 2 minute, deel net hoekom waardeer jy jou maat, deel net om te sê, hoor jy is so lekker pa. En ek waardeer so wat jy vir ons gesin doen, en sê vir haar, wat waardeer jy van haar, en dan, vir 2 minute bid saam, bid vir julle huwelik, bid vir mekaar. Maak 'n massiewe verskil, net om intentioneel met mekaar tyd te spandeer en te sê, weet jy wat, as ek weer kan kies, kies ek jou hoor. Dit is eintlik sulke goeie raad, want die lewe is so besig, daar is 'n konstant iets, dit is of die kinders, of jou loopbaan, of goed in die huis wat gedoen moet word, so om net daardie 5 minute te vat, en soos wat jy sê, intentioneel tyd met mekaar te spandeer, kan die grootste verskil maak. Dit is beslis so, Ras. Mense dink dit kan nie so groot verskil maak nie. Jy dink jy het nie tyd nie, maar jy het 5 minute. Jy wil daai gewoontes in jou huwelik inbring waar jy so elke af en toe 'n fotootjie wil neem. Nou gaan ons op 'n bootreis, nou gaan ons op net met die honde om die blok stap, maar ons doen dit saam. Ons het hierdie gewoontes. Oom en tannie wat sê dat elke keer as hulle by die huis kyk, 5:00 sherrytjie op die stoep. Dit was hulle ding. En dis hierdie klein goeders wat eintlik die groot goeders is. Ja. Jy praat baie oor hoe verandering 'n huwelik kan toets, of dit nou gesondheid of werk of drome of selfs die identiteit van een of ander lid van die huwelik. Wat help 'n huwelik om nie net verandering te oorleef nie, maar eintlik daardeur te groei? Ja, dit laat my nou weer dink aan oefen, né? Soos ons oefen 'n muscle oefen, dan is ons sulke klein skeertjies en hy word sterker.
En net so ons huwelike, baie keer as jy terugkyk na jou huwelik, ek en Nico is nou 30 jaar getroud. As ek terugkyk, dan weet ek daai regtige moeilike tye was die tye wat soos gom geword het vir ons. Ons het deur daai krisis saam gegaan. Ons het gesê, hoorie, ons gaan nie skei nie, so kom ons aan die ander kant uit. En ons het geleer om saam te leef. Ons het geleer om as 'n span te funksioneer en dis presies wat die woord sê, is ons kom as 'n span saam. En dan ons kom saam met die ding te bowe en jy hardloop saam met daai wenpaal. So dis 'n vreeslike lekkerte om in jou huwelik te groei en om in jou huwelik saam hierdie span te wees. En 'n man het eendag gesê, na sy 20 jaar getroud, hy het nou al met 5 verskillende vrouens getrou en dit was almal dieselfde vrou. Want ons almal gaan deur seisoene, nê? Ons is jonk getroud, dan het ons kinders en alles verander, ons loopbane verander en ons verander. En dit is so lekker om iemand in jou corner te hê wat sê, I've got you. Ek ken jou, Liesel, as iemand wat hier in Gauteng gebaseer is, maar dit is nie noodwendig steeds die geval nie. Jy en Nico het verlede jaar julle huis verkoop en net begin rondtoer en reis. Hoe het julle by daardie besluit uitgekom en gaan dit nog goed? Dit is die beste avontuur. Ons het ons huis opgepak, alles in die stoot gesit in Pretoria en ons is nou 15 maande nomades. Ek en hy werk albei aanlyn, so dis moontlik vir ons om dit te doen. En ons toetsbestuur eintlik die land. Ons het die geleentheid om langer op plekke te bly wat ons nooit sou wees nie. Ons leer soveel mense ken reg oor die land. Suid-Afrika is uitstaande. Die mense se harte is oop en vriendelik en ons het net die avontuur van ons lewe. So ons bly 'n maand in slag op 'n plek of 2 weke of langer en ja, word net deel van die gemeenskap vir 'n rukkie. Ons geniet dit vreeslik baie. Dit kom met sy op en sy af. Partykeer raak mens moeg verpak, maar ons is nou goed hoor. En weet jy wat, as ek kyk na die foto's, julle word net jonger en jonger. So ek dink dit is dalk iets wat baie mense moet oorweeg is om nomades te wees. Ja, ons mens loop in jou lewe so dieselfde paadjie. Daar in jou dorp, jy doen dieselfde ding jaar in en jaar uit en ons het net gedink, weet jy wat, die lewe is so kort, ons het hierdie een lewe om te leef, ons wil 'n groot avontuur doen en dit was dit. Ons het die huis opgepak en gesê, jy gat, ons klim in die kar op reis sonder huis. Dit is ons naam. Ongelooflik, so julle kar is genaamd Staffy. Ek wil graag weet, waarheen vat Staffy vir julle volgende? Staffy het ons op die oomblik tot in Robertson op 'n wynplaas. So ek word wakker en ek kyk vir 'n wingerd wat 'n ongelooflike ervaring is. En dan ons volgende stop is in Kleinmond en daarna gaan ons George toe. Dit is regtig ongelooflik. Ek is nou sommer jaloers op hierdie avontuur. Waar kan mense nog inligting kry, Liesel, of bietjie raad as hulle soek, as hulle dalk bietjie sukkel in 'n huwelik, waar kan mense julle in die hande kry? Ja, dis so maklik. Intiem Huwelik is op Instagram en op Facebook, Intiem Huwelik. Jy kan dit aan mekaar skryf en dan op die web is dit net intiem.co.za. Al ons artikels is oop vir almal om te lees. En dan as jy my en Nico se journey wil volg, ek is op liesel.vdm.unlimited. Dink soos unlimited lewe, dis daar. Liesel, so lekker om vanoggend saam met jou te gesels en met veilig wees op die paaie van Suid-Afrika op julle avontuur. Hierna hoor ons by Arnold hoe die Midmar Mile afgeloop het die naweek. Bly net waar jy is. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt.
And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. Hierdie is Goeiemôre, Good Morning en hierdie is Arnold Geerts. As jy nou net by ons aangesluit het, 'n hartlike goeiemôre. Wayne Ridden is a coach, administrator and also the race director of the Ekwele Midmar Mile in South Africa, the world's largest competitive open water swim event that this weekend attracted 12,000 swimmers of all ages and abilities every year, in fact, to the Midmar Dam in KwaZulu-Natal. He joins us live from Pietermaritzburg now to tell us about the iconic race. Hearty good morning to you, Wayne, and thank you for joining us. I think first, let's get the unpleasant part out of the way. Unfortunately, for the first time in many, many years, there was a death at Midmar this year. Can you give us more detail about that, please? Hi, Arnold. Thanks very much. Yes, disappointing always, quite devastating for us. It knocks me quite a lot. It caught me off guard. So it was really difficult dealing with it yesterday morning. But yesterday, when I started contacting various people and everything, I felt a lot more at ease. And the lady that actually found the swimmer in the water at the time sent us a lovely email about how professional the lifeguards were and commended everybody along the way, you know. And I think the ER24 and the lifesavers were commended for their professionalism and trying to save the person who had, as far as we are aware of at this stage, a heart attack in the water. Fortunately, I also spoke to her coach, who was with her. They were staying in Howick, and she had confirmed that she had done enough training to be able to do the race as well, but it was her first ever Ekwele Midmar Mile. But it's a tragedy that could go to any event of a long-distance nature. You know, we heard a little while ago about the Ironman, the disappointing news there. And you'll hear it often on comrades. People, obviously are aware that this type of thing can happen. But it's still, for me personally, I take it too personal, I suppose, and it knocked me quite heavily on Sunday. Wayne, it is a real tragedy, and one really thinks of the family, and our condolences obviously go out to them. On to slightly more pleasant things, though, Wayne, on the racing side. What an incredible event. Let's start right at the beginning on last Thursday with the charity swims and the amount of money that is in. That is just miraculous how it works at Midmar. Well, we went over 2 million by the end of Sunday. There were over 2 million that they had raised. Some unique things were happening out there on the Thursday and Friday. You had 3 people attempting 32 miles over the 4 days. Rainer van Willig himself and Gary Albertine decided on Thursday he can't be left behind, so he decided to tackle the 32 miles as well. And Terence Parkin. Terence Parkin is the guy who did the first 16 miles ever when he swam back against the traffic, what we call, on the Saturday, Sunday. But it was just amazing what everybody did on the charity side and seeing how many people have now gone over 100 miles that they've been swimming over the period. And Gary, who last year got to over 200 miles, he's now sitting on 232 miles. So, their goals are sort of their own inner goals that they're trying to achieve along the way. And watching Rainer van Willig, his average time was around about 23 minutes for those 32 miles, which is absolutely amazing.
When you look at the charity angle, almost 25 million rand over the years since the charity angle has been included, and it changes lives in the areas of cancer and also child care, etc., etc. But then it's also about the racing, and the men's and the women's race this year was astoundingly interesting. And let's just talk about young Helen Lotte first. Well, she's always been one of our favourites. She has been building up very nicely over the last few years. She came second last year. She's a quiet girl, gets on with it. And really, I think the fact that she had spent some time with a person like Sharon van Rooyendaal, who's the world's top open water swimming in the ladies section, I think that is going to stand her in good stead for what she is needing to do from this point, and her sort of like level of expertise there showed on Sunday. I think that the way she raced and that, that she wasn't really going to be beaten. So I really commend, where she's going, and I think she'll have a great season coming up. Unfortunately, Commonwealth Games this year doesn't have any open water swimming, so we'll have to see where else she can go and perform internationally to get the right experience before leading up to 2028. And then, Wayne, in the men's race, our eventual winner choosing what we all considered to be the wrong line on the far right-hand side, and the rest of the swimmers stayed left, but he pulled it off in spectacular fashion. Yeah, I'm still going to be the one saying it's not the right line, although it's on the right. And I think if he looks back at it, I think Matthew Caldwell will actually understand what I'm talking about. The fastest line is on the left line. If he had stayed on the left line, he wouldn't have won just by 10 seconds or so. He would have won by 50 seconds. I think his speed that he was going at compared to what they were going was really phenomenal. And if you look at the camera work as they came past the 1200 meter, they were almost together, So he had to work hard to go past there. But if you looked at the speed he was swimming compared to the speed the others, he had to work hard to win it by a narrower margin, I think, than what it would have been. But he took a choice to sacrifice the hot spots. But I think, he is correct by saying, he just took the line. He didn't want anybody swimming on his feet or anything like that. He wanted his own line to go. And our French guy decided to not come and get experience there. And he, just like Ferry Workman, who was the world champion a few years back, came along and came fourth. You've got to get experience at Midmar. And I kept on asking them, please, will you come along? I need to show you this. I need to show you that. And they said, no, they're going to just drive on the day. And I said, well, I think that's a mistake, and it certainly was a mistake for him to not go over the rules. You can't look at videos from past years. You got to come and look at the conditions at the time. It depends on the wind direction and everything. So, all that's off to Matthew Caldwell. He was our favourite in the beginning anyway. He's such a modest young man. And he's going places. And I think, he swims open water and pool. And that's really, really commendable. I really like to see what he's doing. And Andre Lowe needs to start going and doing that little bit extra, because he's always coming second all the time. But his day will come, I'm sure. He's a hard worker, determined young man. So we also behind him. Wayne Riddin, thank you so much for talking to us, and for a great job always at one of the world's iconic events, and of course the world's biggest open water swim. That's Wayne Riddin, coach administrator and race director of the Aquele Midmar Mile. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, en inderdaad wens ons dit vir jou. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel.
Hamiltons vir die perfekte afwerking. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotters Pine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotters Pine, ons is denners goed. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Daan Potgieter van die Afrikaanse Onderwysnetwerk is hier om met ons te gesels oor moedertaalonderrig. Welkom Daan by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Rosanne, baie dankie. Daar is onlangs 'n studie gedoen oor die stand van Afrikaanse onderrig in die land. Ja. Watter bevindinge het vir jou uitgestaan? Daar's 'n paar waaroor ons opgewonde is en 'n paar wat ons bietjie bekommerd het. Ja. Aan die een kant die opgewondenheid, die kwaliteit van Afrikaanse onderwys, enkelmedium skole en skole waar Afrikaans nog as onderrigtaal gebruik word, staan kop en skouers uit. Dit vergelyk met van die beste in die wêreld, waarop ons natuurlik trots is. En ek dink die afgelope uitslae van die nasionale senior sertifikaat in 2025 het weer eens bewys die waarde van enkelmedium Afrikaanse onderrig en moedertaalonderrig natuurlik. Aan die negatiewe kant, ja, daar's 'n afname van openbare skole in die algemeen. En dit is onrusbarend. Daar's so omtrent 1017 minder skole as 5-6 jaar gelede, maar daar is amper 1 miljoen kinders meer in die stelsel. Nou verstaan jy hoekom daar druk is op dinge soos toelating, graad 1, graad 8 en dies meer. Aan die Afrikaanse kant ook. Ons het skole gebloei, ons is so 300 skole minder, van nou omtrent net so by die 980 skole, enkelmedium Afrikaanse skole, en dan het ons ook gesien dat openbare skole, die kwaliteit van die openbare skole in Afrikaans is natuurlik nog baie sterk. Onafhanklike skole het met so 110% gegroei, en dit is nogal interessant, te sien dat dan oor die 2000 onafhanklike of privaat skole is, waarvan 191 enkelmedium Afrikaanse skole is. So dit is aan die skolekant. Aan die kant van personeel is ons bekommerd oor die uitvloei van beginneronderwyser. Nou, ons weet 'n beginneronderwyser is iemand wat so in die eerste 1 tot 4-5 jaar word jy nog gesien as 'n beginner, alhoewel ek dink na 3 maande voel jy nie meer soos 'n beginner in die onderwys nie. Maar daar is 'n uitvloei van amper 50% van beginneronderwysers wat as gevolg van omstandighede in die klaskamer of as gevolg van administratiewe druk, dissipline en dies meer, verlaat hulle die professie. En dis kommerwekkend, want jy wil graag 'n goeie grondslag lê in onderwys wat jy kan bou op boustene. En dit is deel van daai proses, seker te maak ons behou kwaliteit
onderwysers, Ja. al van vroeg af aan. So dit is in kort, ek dink die ander goed wat ons ewe eens bekommerd het, is dinge soos die kleuterskool sektor. Daar's baie kleuterskole wat nie geregistreer is nie. Ja. Daar's nie gekwalifiseerde onderwysers wat in die kleuterskoolprosesse staan nie. Ons is ook bekommerd oor waar ons met graad R heen gaan, die invloei van graad R kinders. So dis 'n klompie van daai kom ons sê navorsing wat vir ons sê binne in die netwerk van vennote. En ons het 'n reeks van vennote wat saamwerk om seker te maak ons dien Afrikaanse onderwys en onderwys ook in die geheel. Wat doen die Afrikaanse onderwysnetwerk om seker te maak dat die taal groei en dat moedertaalonderrig in Afrikaans regtig bevorder word en ontwikkel word? Roseanne, ons kan dit nie alleen doen nie. En daarom is ons regtig trots om te sê die vennootskappe wat ons het met organisasies om in hierdie pyplyn van onderwys elkeen 'n besondere bydrae te lewer. En as ek begin met vennote soos die SAOI, FETSAS, die skole ondersteuningssentrum SOS, ATKV, Afrikaans.com. So in 'n netwerk van organisasies het ons na hierdie verslag verskyn het bymekaar gekom en gesê kom ons ontwikkel strategieë. En elkeen van die organisasies in die Afrikaanse onderwysnetwerk het 'n bepaalde bydrae wat hy kan lewer tot 'n strategie. En uit hierdie organisasies uit het ons nou 'n gefokusde strategie om te sê ons ondersteun en werk aan daai strategie om seker te maak Afrikaanse onderwys bly gesond en dat daar nie 'n lekkasie in die pyplyn van onderwys moet kom nie. Dan die tyd haal ons so vinnig in. Ek wil net laastens vir jou vra, wat kan ouers doen by die huis, ons is so 30 sekondes, om seker te maak dat die taal aanhou leef en dat die taal aanhou groei? Praat Afrikaans met jou kind. Ja. Lees vir jou kind 'n boek, 'n storie. Vertel verhale. Wees deel van daai oordra van die taalrykheid van Afrikaans. Dis 'n ingesteldheid, dis 'n bewustheid. Ja. En ouers, dit begin daar. Dis hoekom dit moedertaal is. Begin by mamma. Ja. Dankie. So 'n interessante gesprek. Dankie Daan. Ek dink ons moet jou beslis terugkry om hierdie gesprek bietjie verder te vat. Dankie. Dit dan Daan Potgieter van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. As jy meer inligting soek, gaan na aonetwerk.co.za en kry dit daar. Oor na jou Pieter. Suid-Afrika het pas met die bekendstelling van ZARO, 'n nuwe digitale geleentheid wat direk aan die Suid-Afrikaanse rand gekoppel is, 'n groot tree in die globale digitale ekonomie geneem. Die projek bring van die land se mees betroubare instellings saam met die doel om die manier wat die rand beweeg in 'n toenemend digitale wêreld te moderniseer. Christo de Wit, landbestuurder by Luno, vertel ons meer. Goeiemôre Christo en welkom. Daar sit die man in 'n glimlag. Wat presies is ZARO en hoe sou jy dit verduidelik aan iemand wat nog nooit van die term stablecoin gehoor het nie? Ja, ek dink ZARO is regtig 'n waterskeidingsoomblik in die plaaslike ekonomie. Ek dink ons kan begin met wat is 'n stablecoin? Nou 'n stablecoin is 'n digitale eenheid, 'n digitale bate of 'n kripto wat gekoppel is aan 'n regte wêreldbate. Ons kry verskillende tipe stablecoins soos US dollar of Amerikaanse dollar stablecoins wat gekoppel is aan die VSA dollar. Dan kry jy ook stablecoins wat gekoppel is aan goud en so meer. En die hele punt van 'n stablecoin is dit is 'n digitale bate. Hy is digitaal beskikbaar en op die blokketting, maar hy hou sy waarde, hy is gekoppel aan die waarde aan 'n regte wêreldse geldeenheid of ander bate. Met die loods van ZARO het ons redelike groot finansiële instellings in Suid-Afrika bymekaar gekom, gereguleerde finansiële instellings, wat dan so besluit het en gesien het dat daar is 'n nood vir 'n plaaslike rand stablecoin wat soveel deure en ekonomiese geleenthede teweeg gaan bring, en daarom is dit so 'n groot waterskeidingsoomblik in ons plaaslike ekonomie. Jy weet, 'n mens hoor digitale geleentheid en dan dink jy nou, soos jy reg gesê, dikwels aan die Bitcoin of riskante kripto. Is dit akkuraat om ZARO daarmee te vereenselwig? Ek dink daar is 'n verskil tussen Bitcoin wat 'n suiwer kriptogeldeenheid is en 'n stablecoin. Bitcoin en ander kriptogeldeenhede soos Ethereum en XRP se waarde word bepaal deur vraag en aanbod, waar 'n stablecoin se waarde word bepaal
aan die regte wêreldse bate waaraan hy gekoppel is. Met ander woorde, ZARU of ZAR Universal, wat nou onlangs geloods is, se waarde gaan altyd gekoppel wees aan die Suid-Afrikaanse rand. So een ZARU gaan altyd gelykstaande wees aan een Suid-Afrikaanse rand. En dit is die grootste verskil. Ek dink ook die nut wat regte kriptogeldeenhede en stablecoins bied, is heeltemal verskillend. Daar is baie beleggers wat kriptogeldeenhede as spekulasie gebruik en as ook as 'n beleggingsvoertuig, waar stablecoins bied vir ons die nut om transaksies, oorgrenstransaksies en selfs tesourierbestuur toe te pas. So, wat beteken randondersteun in die praktyk en hoekom is dit so belangrik vir vertroue ook? Ek dink wat belangrik is om te kyk hoe stablecoins wêreldwyd gegroei het. Op hierdie stadium is die grootste stablecoin die USDT of Tether, wat gekoppel is aan die Amerikaanse dollar, en dit het tans 'n markkapitalisasie van oor die 3 triljoen rand. Dit beteken dat daar is ongelooflike groot nood vir dit, en dit word wêreldwyd gebruik met allerhande transaksies. Ek dink wat dit aan die rand se kant beklemtoon is dat daar is 'n nood vir so 'n tipe muntstuk in Suid-Afrika om beskikbaar te wees sodat grootskaalse instansies ook oorgrensbetalings en ander intramaatskappy transaksies kan handhaaf. Die feit dat dit gekoppel is aan die rand en dat dit 1-tot-1 reserve het tot die rand beteken dat daar is 'n mate van sekuriteit. Dan moet ons ook kyk na die sekuriteit wat dit. As ons gaan kyk na die vennote wat hierdie stablecoin geloods het, Luno, Sanlam gespesialiseerde batebestuur, Easy Equities en Lesaka, is dit grootskaalse gereguleerde finansiële instellings. Dan as ons na die bankier kyk, dat alle reserves word in Standard Bank gehou en die Standard Bank rekening behou. En dan ook kyk ons na 'n maandelikse audit wat toegepas word deur Moore om seker te maak dat dit wat gesê word is in die reserve bestaan wel. So wat ons sien is hierdie is 'n grootskaalse stablecoin wat in die plaaslike mark geloods word, wat ek dink regtig groot potensiaal het om verder te groei verby die tans gebruiks van instansies na 'n kleinhandel opsie verder in die toekoms. Nou, dit klink vir my, en ek weet ook, julle werk 24 uur per dag, 7 dae 'n week, anders as jou tradisionele banke. Hoekom is dit so groot saak in vandag se digitale ekonomie? Ek dink as ons gaan kyk hoe die ekonomie van die wêreld meer digitaal beweeg. Ons weet dat blokketting tegnologie is daar, ons sien die groei in dit, en dit mens moet verby die spekulasie van ander kriptogeldeenhede kyk. Ons moet na die nut kyk wat die blokketting ons bied. En soos jy genoem het, Pieter, dit is 24 uur, 7 dae 'n week beskikbaar. Dit word nie beperk deur die oop en toetye van die internasionale markte of die banke nie. Dit is ook onmiddellik. Enige transaksie wat op die blokketting toegepas word, is dadelik en daar is geen wag nie. Ons weet vir enigeen wat al enigstens geld deur banke heen gestuur het, weet, daar is wagtydperke van partykeer sommer dae en daar is etlike hoë kostes aan dit verbonde ook. Die blokketting los daardie probleem op met onmiddellike transaksies teen 'n baie laer tarief. En wat dit ook vir ons moontlik maak, is die groeipotensiaal wat dit inhou. Ons weet plaaslike instansies kyk daarna om van hulle tesourierbestuur in digitale bates te sit. Ons weet daar is Suid-Afrikaanse plaaslike maatskappye wat oor grense heen geld moet stuur en die tradisionele finansiële stelsel soos dit vandag bestaan. Christo, baie dankie, tyd haal vir ons in. Baie dankie vir die gesels, ons is nou weer terug. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth,
While you do life, we take care of business. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer, so waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk 'n nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutiek.co.za. Nou ja, al is die geskenk perfek, kan 'n lelike boks vinnig die indruk wat jy wou skep bederf. As jy wil hê jou geskenk moet die beste eerste indruk maak, is jy op die regte plek. Miss PVK, sy is vanmôre hierso van Rapid en sy het bietjie kom kuier om vir my net te sê, jy weet, kyk wat 'n verskil kan dit maak. Good morning, welcome. Good morning. Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Dit is so lekker om jou hier te hê. Genigtig my mens, jy weet. Nou my eerste vraag is, my first question is, how can packaging help convey the feeling? No, first of all, can I please say Happy Valentine's? I know it's Happy premature, Valentine's. right? You look like a stellar I feel candidate. like a Valentine today. Ding. Right. So, what I have actually come to display for you guys is that there's different ways on how I can wrap my love for my lover, or I can show them how their love can be wrapped. You see, that's why you are here today. Correct. So many people think Valentine's Day means obviously red hearts, glitter, everything, and this and that. Yeah. But there's a shift. It's more stylish these days. And I would also say it's also executive. Like if I look at you, I'm thinking James Bond, you know, kind of vibe. So I'm going to go with the black, right? Oh, I see. So I want you to actually open this gift. So this is a gift that keeps on giving. The gift Let's see. Oh, kyk nou net hier, dis 'n groot hart hierdie. Ja. Dit lyk baie mooi. Ek gaan hom so oopmaak daar na die kamera toe. And then, look at this. Okay, do you think that's all? Let's go again. Let's Dan go gaan again. ons weer. En jy maak ek nog 'n hartjie oop. Ja. Look at that. Jou hart word vir my net kleiner. No, like You see? much Kyk profound hier. kind of love. Yay! Right? Pragtig. Isn't that beautiful? Hoe mooi is so dit nie? also, it's not about, because when you put a color, we think that it's supposed to be male or female. Yes. But we can also be elegant and executive about it. Oh, fabulous. Right? I really yes, love without this sending the wrong message, you know? Yeah, because you just absolutely. want to give someone. And then the other thing that I think is awesome is these little packets over here. These ones. Yeah, so draw me out. I'm going to say draw me out. Can you figure it out? Go for it. Open it. Hier. Daar, so. Yeah. And Trek my. trek. O, jy sien, nee wag. Nee, hierso ek gee dit vir jou. Trek jy. Ek's bang ek breek hom. Oh, jy gaan nie dit breek nie. Ek sal dit Daar nooit breek sê. nie. Never do. Oh, there, look at that. Oh, Beautiful. right.
is so beautiful. Pull out my love. Yeah, I like that. Pull out my love. Woo. Dit lyk baie mooi. Baie mooi. So you have the pink, your traditional kind of pink. Similar to the black one that you Yes, gave, and yeah. then right next to you have a sponge. The sponge of, I'm going to call it a sponge, but call it a foam teddy bear. Yes. Right? Oh, look at that. It's a foam teddy bear. And it's out probably of heart. scented when you open it. So you can put on perfume. Really? Right? Yes. Dis baie oulik. And that's flipping worlds apart from what I used to grow up Great. with. A rose or a little But hallmark. let's do this. Let's go bigger. Can Yeah. you go bigger? I can try. Please show me how big is your heart. Can you give me My heart? Yeah. Well, for my wife and my kids, my heart is this big. Enormous. But at Rapid, we Yeah. go 2 Even meters bigger. big. Yes. Really? Right behind you. Oh, look at this. All right, now you see me. Now you don't. Hey! Huh? He's a winner! This is beautiful. Agreed. Huh? Can you imagine walking into an office space or something and surprising your loved one with a I heart see it. like And this? you know what's so nice is let's stuff some money inside. Let's pop it and make it rain. Ah, you Right? see. Instead of it's like telling the people it's a boy or a girl. Exactly. It's So all we about say- my love for you. But we're saying love don't cost a thing. But does it really? You see, you've been in the business for too long. Listen, I'm a fan. So tell me, if someone wants to add just an extra element to make the gift even more special, what makes the biggest visual impact, do you think? I think it's definitely when you open it and there's a hidden gem underneath. So for instance, this could look like flowers, but underneath you'll have chocolates, you'll have sweets, so that draw a kind of effect. So layering it is the way to go. Yeah. Absolutely. And I mean, obviously it's impressive the moment. Just take a little bit of time in deciding what you want to give the person. If I had to choose anything on the table, you know, I'll obviously take everything. But there's something that will say, this is her or this is him. Yes, correct. I would definitely, I think the safest bet is this. Why? Literally yesterday, someone came and said, listen, I got her an outfit. I need to put in something. Tell me what do I need to do? I got him a box. I said, pack it in here. You sorted. And he's like, yeah, it looks like effort. He literally said that. It looks like effort. But is it really? No, we not make at it all. easy for you. I think guys will tend to enjoy the shopping as well, start enjoying the shopping. Correct. And it's cost effective. Yeah. I don't know where they are, but we have these little boxes with jewelry like for 20 Rand. Small, elegant, and inexpensive. Oh, that's fabulous. Okay, so for someone who only realizes on Friday that it's Valentine's Day on Saturday, what is your quickest packaging solution that will still make an impression? So all you need to do is sparkle, wrap it. Yes. Right? So WRAPIT. And then just give us a call and we will actually make it happen for you. So maklik en so lekker soos dit. Thank you so much for joining us. And been dankie, my I know pleasure. that your heart is as big for Goeiemôre as this one is as well. Onthou, rap it so maklik soos dit. Thank you so much. Yay. Rosie, oor jou van die liefde. Oh. Oh, hoe heerlik is dit nou nie. So, ons gesels nou oor iets wat jy in een van Rapid se boksies kan sit. Wanneer Manlief se kepsversameling nou regtig begin oorloop en daar amptelik nie meer plek in die motorhuis vir nog karparte is nie, dan weet jy, dis tyd vir 'n ander soort Valentynsgeskenk. Vandag gesels ons met Nick en Marcel, die stigters van Donkie Longtong, 'n handelsmerk wat rondom 'n vuur in die Rigtersveld begin het om vir ons 'n paar oorspronklike goedgekeurde Valentynsidees te gee. Welcome to Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. This story doesn't start with a business plan, maar met gebrande vingers rondom die vuur. Wanneer was die oomblik wat jy besef het, hierdie is 'n probleem wat 'n beter oplossing nodig het? Ja, ek jammer ek moet hierdie geleentheid gebruik om my ma sê happy birthday mamma, I love you. En dit is 'n goeie segment om die storie te vertel en dit is al begin waar ek en Nick en my vrou, ons het almal saam gebly. En my vrou het haar hande gebrand met 'n kort tang en toe het Nick 'n grap gemaak en toe is ons in die Rigtersveld en daar het 'n donkiekar ons lewe gered en toe word Donkie Longtong gebore. So ja, en dit wys maar net die belangrikheid daarvan om tyd saam met vriende en familie te spandeer, maar dis waar die idee van vandaan gekom het. Dis letterlik net ons wat besonder beter tyd net om die vuur gesit het. So daar's amazing goed wat kan gebeur as jy dit doen.
Yeah, you never know when just spending time with loved ones is going to spark a fantastic idea like Donkey Long Tong. Donkey Long Tong is made in Cape Town. Why was it important for you to stay local even when you started to grow? I don't think there's anyone better in the world at braaiing than we are in South Africa. So it made sense to make a braai tong here at home, and really it was a part of the story. It's where the story started, and it just made sense to keep it here. Which Donkey Long Tong? Sorry. Nee, ek wou gevra het, which Donkey Long Tong item surprises even the guy who thinks he has everything he needs, especially when it comes to braaiing? So, this is the paddle. My ma's altyd jy's nooit 'n ou en pak slaat te kry nie. So jy kan selfs jou 4 bietjie wip en die lang hierdie tang is baie goed vir vleis. Dis die vleistang daar. So as die kop spesiaal design dat hy onder jou vleis kan ingly. But I think everybody's always surprised at the bottle opener at the back. Convenient. So jy's nooit uit 'n pak slaat te kry nie, is nooit te vroeg om 'n vuur aan te steek nie. Verstaan jy? Ek dink baie mense gaan daai tip gebruik op Valentynsdag. What makes Donkey Long Tong a good Valentine's gift for men or for people who just love fire and food and socializing? I mean, I think when a guy pulls a long tong out at a braai, he always becomes the braai master. And there's always jokes and there's always conversations to be had. But I think even more so than that, we put a lot of effort into the wrap it or the gifting and the unboxing experience. When you get a Donkey Long Tong, we call it a 3-stage unboxing experience. You unwrap, unsleeve, unbox. So it's an entire experience when you receive the gift. But not only that, you'll just know when you hold this in your hand, it's going to last forever and ever. Mm. Exactly. We always say, if you're not born gifted, get gifted. It's a memorable thing. It's something you don't forget. I'm never going to forget this interview. What can you tell us about your Valentine's initiative? That's cool. So we thought, how do you make personalization even more personal? And I think that the one thing that's so identified in all of us is our handwriting. Whether it's a handwritten note from your girlfriend or your mother or your father or your wife, or even if you're scrolling through old photo albums and your grandfather's written a nice little note on an adventure photo or something, you can now take a photo of that handwritten note, send it through to us, and we'll put that exact handwritten note onto the tong, engraved forever and ever and ever. That is it's such a special time with the fire. It's such a special time with friends and family around the fire. Yeah. And that's like a sacred space in every house. And to have something written on there, you'll be reminded of your loved one every time you flip a choppy. So very important. Yeah, that's a very, very thoughtful gift. And I mean, a Donkey Long Tong is a great gift anyway, but to personalize it like that is super, super special. Thank you so much, Nick and Marcel, for joining us. You can head over to the website. It is on the screen at the moment. Pieter, jy is baie stout. Ja. So, Pieter is already celebrating Valentine's Day here in the Goeiemorgen Good Morning studio. Please stay just where you are. We will be back just after the Goeiemorgen Good Morning. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers.
Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardeware winkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk 'n nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutiek.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. You're watching Goeiemorgen, good morning. Today we're joined by Dr. Njabulo Nkosi, a speaker, leadership mentor, and author of the new book, Father of Man, The 5 Ideals to Build Better Men. At a time when conversations around masculinity, fatherhood, and leadership are often polarizing, Dr. Nkosi offers a grounded, values-driven perspective on what it truly means to be a man in today's world. His latest book challenges destructive patterns, calls men to greater responsibility, and offers practical guidance rooted in faith, integrity, and accountability. Dr. Nkosi Njabulo, welcome to Goeiemorgen, good morning. Thank you very much for having me. It's so great to have you here. Yeah. What inspired you to write Father of Man? All right, so this is my third book in my authorship and leadership journey. And basically the inspiration came from having a conversation with my wife, my fiance at the time. And I was grappling with the question, how do we build better men? Because at the time, 2019, there was a lot of discourse on, the Me Too movement and am I next? And there was a lot of femicide that was going on. And then I was also transitioning into becoming a fiance and we were going to becoming a husband. So I'm like, I need to learn how to be a better man. And so I started the search and started the process of writing this book because I felt that there was a need for us to build better men, not perfect men, but better men of greater responsibility. And since I was on the journey to becoming a greater man myself, I had to go through that journey of starting to write this book because at the time and even now, it is a book that's very much needed and it's something that's bigger than myself. Yeah. Yeah. How do you take that very large conversation and large volume of information around this topic and boil it down to the 5 ideals? I mean, that must have been the toughest part about writing the book. Yeah, I mean, how I got to distilling it down to 5 ideals is concentration. Basically, I had to concentrate on the ideals, the areas that will have the biggest impact on how we build the better men. Because, as you said, the discourse around this topic is quite broad. And then also my style of writing, I like to call it method writing. So I'm like, there's 5 key problems that we would have to hone in and look at. And then I'd find the solutions to the problem and then actually apply it to it myself. An example, one of the ideals I talk about is learn to live with integrity, be introspective.
because the title, Father of Man, comes from William Wordsworth's poem, Child is the Father of Man, which says that the issues that and experiences you go through as a child impact how you become as an adult. And one of those ideals is dealing with your inner childhood issues, which is very harrowing. It's very tough to do. And all the other 5 ideals came down to time. This is like a 6-year journey to write this book. So I took the time to narrow it down to those ideals that have make the biggest impact based on my lived experience and other people's lived experiences to concentrate on the ideals, Yeah, and when you say lived experiences, you genuinely are walking the talk. You're not just, oh, there's my book, it's out, I followed the steps. And No. You've actually done it, you've done the work, you've completed the process. One of the things that you address in the book is the absence of positive male role models. Yeah. Why do you think this is such a topic and such a pressing concern in South Africa, especially in 2026? Yeah, so someone once said to me that if children don't have a father at home, they'll look for a father in the streets, right? And then those influences may not be the best to build morally sound and well-balanced children. So when if you look at a lot of the dysfunctional people in society, in prisons, committing suicide and having mental health issues, you can boil it down to the absence of a strong father or father figure in the home. And because the role of a father is to protect the family physically and also protect them from outside influences and negative outside influences, and also to provide for them, and not just in terms of money, but also in terms of emotional support and a great sense of self-worth. And if they don't have that, people don't have that sense of self-worth, they'll end up acting in ways that are unbecoming. And it's the role of the father is also there to promote the children, to promote the wife, because as a father, I recently became a father myself. It's like, this is real. Yeah. So without that protection, that provision, that role of guiding the family and protecting the children, you are going to find people who might act out in dysfunctions and might be angry. And we've all met people who felt, they call it daddy issues and father issues for a reason. So if you look at 2-parent households, even if they're not perfect, there's a much higher chance of building a more functioning society, especially with the role of a strong father figure. So how do you go from being someone maybe that struggles with taking responsibility, being accountable, being a good role model? How do you go from being in a position like that to then actually being someone that you can be proud of, and someone that if you are a father, your kids can look up to? Yeah, so from there, you have to start with the introspection. You have to start looking at your own inner child wounds, because that's where it all emanates from. If you look at people who hurt other people, it's because they haven't dealt with their own wounds first. So for you to grow into a man that takes accountability and takes the responsibility, you have to start with what it is that you feel that you didn't get as a child. I mean, there's a part in the book where I talk about reparenting yourself, because a lot of people say I didn't have a great mother, I didn't have a great father. So you have to understand, you need to be, as an adult, which is the hardest thing about being an adult, you have to become your own father, you have to become your mother at a certain point. That's what being an adult is. And you need to make the decision that based on where you come from, if you didn't have a father in your life, it's not great, but it's also not an excuse for you to continue the cycles of dysfunction, and then you'll pick. No one is coming to save you. Thank you so much, Dr. Njabulo. We will be right back with some music. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los skuld agter met Afriskuld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Ja, toe van die oop vlaktes daar van die Vrystaat tot hier in die ateljee, ons gunsteling skaapboer Rigaan Bressou het pas sy splinternuwe liedjie. Ai, amper sê ek ai. Ai, jy het dit gesê. Want Raas het vanmôre gesê ai, die reën. Yes. Baie geluk met hierdie liewe song van jou, man. Al kom die reën. Lekker om hier te wees. Lekker om hier by julle te kuier. Een van ons eerste gaste in die CW. Ja. Amper 'n jaar later, né? Amper al 'n jaar. Ek dink ons staan op maand nommer 10. Ons is amper daar. Ons is amper daar, my vriend. Dis lekker om hier te wees. Hoor hierso, ek hoor jy het 'n groot hierdie liedjie het 'n groot rol gehad in jou onlangse verloving. Ja. Ja, so die liedjie gaan basies oor die oploop. Jy weet, om vir daai persoon, ek dink almal kom op 'n stadium in die verhouding waar jy moet so 'n bietjie begin praat oor, hoorie, om die dame gerus te stel ook. En jy wil dit graag doen, en vir sê, hoorie, die dinge gaan in die rigting wat jy dink te doen, maar ek weet nie of mense weet, op 'n plaas is jy gebonde aan die reën om 'n ring te koop en om vir iemand te kan sorg, nee, maar dit gaan nie net oor die ring, dit gaan oor, gaan jy na kan kyk, ons is mans, ons wil graag na die persoon kan kyk. Toe sê ek net vir hoorie, dit gaan gebeur, die reën het net nog nie gekom, al kom die reën 'n bietjie later, en het voel of die reën nog steeds gekom het, maar ja, dit het toe gebeur, in November het ons toe verloof. Baie geluk. Baie dankie. En was dit ook met 'n binddraad ringetjie soos hierdie ene wat jy sing? Dit was met 'n regte ring gewees, maar in die liedjie praat ons van 'n binddraad ring. Ja. En ek sien nou praat julle van Valentynsdag geskenke. Daar sê. Vir iemand, so as jy nou vir iemand 'n regte ring gekoop het, baie onlangs, dan dink ek kan jy vir hulle nou vir 'n binddraadring gee. So hierdie een kan jy sommer self maak. Hierdie is nou 'n koperdraadring. So ek gaan 'n video maak op my socials wat ek vir al die manne wat platsak is vir hierdie Valentine's Day, gaan ek vir hulle wys hoe kan jy vir 'n binddraadring maak wat ook nogal iets beteken is met die hand self maak. So daar gaan baie moeite in. Ja, in plaas van baie geld, ja. Jy gaan maar as jy nou regtig wil kyk of hierdie girl jou hart het, nê? As jy haar nou wil vra en jy is nou van die ouens wat nou al reeds 'n gekoopte ring in die kas het, dan gaan maak jy vir jou so 'n binddraad ringetjie en gee hom eers te vaar. En as hy dan flatter, en kyk wat sy reaksie. Hoorie, maar dis gevaarlik, nê? Dis 'n baie gevaarlike ultimatum vir jouself te stel. So, maar ek dink try dit. Ja, nee, ek dink ons moet dit doen. Luister, die musiek vir jou ook lekker op die plaas geskiet en so aan. Ja, lekker op die plaas. Die ouens van Universal het plaas toe gekom.
En ons het regtig net van gehad, hoor. Ons het 'n baie kort tydjie gehad. Jy weet mos hoe dit is, dis daai golden hour. Aha. Maar jy moet 'n rukkie voor dit begin vir ingeval daar iets fout gaan in daai tyd. Natuurlijk. So maar ja, ons het lekker En dan druk jy hom tot op die laaste, daai laaste bietjie lig wat en jy dan kan kry jy eintlik die mooiste goeie. So dit was ook die musiekvideo was 'n nabootsing van hoe ons verloof geraak het. Daar was nie enige fotograwe of ietsie, ek het het gevoel daai oomblik waar dit gebeur, dis vir ons. Sy het 'n foto gelukkig geneem daarvan. My foon se battery was pap. Ek het nogal Dis die laaste waar jy gehoor het. Die laaste waaroor ek gehoor het. So toe probeer ons om dit 'n nabootsing te maak van net hoe dit gelyk het. Want ek het ook nog gedink, ja, dit is nice. Ek hoop sy waardeer dit en sy het dit baie waardeer. Less is more. Baie dankie vir die vinnige inloer. Die geselstyd het so vinnig verbygevlieg. Manne ja, gaan kyk uit vir hom al kom die reën Rigaan Bressou. Dis al van ons kant af vir vanoggend. Ons is môreoggend klokslag weer terug. Lekker dag. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za.